Soweto, try isikhaleni. Ngivakashela uphuthi MaOrange la. Shadrack Matseke la eMalboro. Sizoyenza podcast interview. Sokhuluma ngakho konke, ubugebengu, ama-drugs, ukhebereshe, ungalalela abazali nokuthi ugcina kuphi, nokuthi ama-results akhona yini, ama-consequences akhona yini. Ungafuni ukuba celebrity sophuma ejele. Ngicela ube yi-celebrity ungakayi ejele. Lalela abazali esikolweni, iba nabangani aba-positive, uhlanganise umqondo positive wesikolo, uhlanganise ubu-celebrity before you go to prison. Happy boys! Happy boys! Happy boys! Yes, you my positive. Ladies and gentlemen, people of the South, by the way, my name is Matseke Zulu, aka GP MaOrange. Welcome to Matseke Zulu podcast, up close and personal with Matseke Zulu. Today in the house, we have a guest, a very special guest. I don't want to say much, but he will introduce himself. My brother Hunjani. Shafila. Spirit. My brother. Yeah. Kona la ngibone khona. So sazorenga. Yabo? Okay, for now ngifuna umtshele ukuthi ubani lozivakashile namhlanje. Nivakashele uTra aka Tra. Omele uTrabule. Yeah. Kodwa ngegama lokuzalwa ngopromise okakunene. Okay. Ngizalwa lapha eOrlando East Soweto. Ngizalwa single parent umama Linda kunene. Yeah. Ngikhuliswa umama wakhe uGogo Rose kunene. Oh yeah. Yeah, washiya nje ngasekudala ngicela uphume nje nginama 4 months nje. Oh mntana kaGogo. Umntana kaGogo. Uphume nini eDanyana? eDanyana ngiphume 2015. Oh 2015. Yeah. Oh 8 years. You are 8 years free. 8 years free. Okay, tisiqale ke indaba straight singayilena leni, eh? Mara it's not about ngifuna understand. La awuzelanga ukuthi ngizoku-interrogate nje or ngizoku-interview nje. No, siyaringa isicamtho. Underground. It's a conversation. Nje. Unelungelo lokuthi ungakhulumi into le ongafuni ukuthi abantu bayazi ngawe. Nje. Unelungelo futhi lokukhuluma into le ofuna abantu bayazi ngawe. Danke. Yeah, awufakwanga ekhoneni azanga la sizoku-expose in asebenze. Asebenze kanjani? Bebe kubhuti. Yeah, so awuthami nami ngafahlaba. Yiko we are together, I know. Sisazoyithinta leyo ngitshele ukuthi ngazi bani eOrlando kwenzakalani yini nawe uzithole ula. So ngiyengafahlaba bayazi ukuthi ngiyengafahlakele house breaking and theft. Bengitshontsha nekara. Okay, ngatshintsha ke ngaba yilo muntu lo abamaziyo emphakathini, ngaba yi-actor, ngaba yi-singer, ngaba yi-dancer. Yini ekufaka ejele? Ejele ngifakwe into ezi-2-3. Yeah. Kushuta amacala ayi-2-3. Yeah. But the actual case egcine ingenze ukuthi ngibhantinte i-robbery. I-robbery. Yeah, uleya bebizi hijack. Okay. I-robbery bebizi hijack. Okay. Yeah. Okay, good. Ushaye bebakugwebe how many years? 23 years. 23. Ngayi-aphila ayigcine nginezi 12 years. Wayegcine 12 years. And then mase ngine-12 kuthi mayibuye i-aphile i-responda ithatha lesi sinye isigwebo bese ngina 4 years. Yeah. Esentencing. So sengisele nga-2 years. Yeah. Yabuya yadilwa wenza 12 years, so kumele ngisele ngo-6. So bengisele nga-2 years. Okay. And then was it Thabo Mbeki? I think was it Thabo Mbeki or Zuma wathi naye 6 Parole. months. Yabona ngengakanyana. So nje ngathi nje kancane hayi 2015 ngazona ngisacala. Yeah, ngoba ngene president kuba nalento le bathi presidential what kuyafuna. Yeah, kuyafuna. President ejabulile. Yeah, ejabulile. Ithi no ithi nika amajika abo 18 months or abo 6 months or 24 months. Bese kunalabo thola ukuthi bazishazi njalo akuna president engenayo lethi siyafuna. Hayi, kuyangenwa lapho. So reversally I know we have many reasons why we committed crimes, and then our reasons are different. Yes. I'm interested to kuzwa kuwe ukuthi what was the causes of your crime? What makes you to commit crime? Oqala mina asaba ngani. Yeah.
mina ngaba nothando lwemoto. Yeah, yeah. And then at an early age bekunodoctor edladleni. Yeah. So bekunegare bekathi makayebhala sometimes ayishiye Yeah. lamatisi. So bekunokumbheka makadrive yabona uyatlasha wenzani makathinta la yenza so ngathi so ngayenza lezi zinto lezi bathola ukuthi imoto iyanyakaza. Yeah. Ngale sengikwazi ground strat abantwana abanye bayigijimisa imoto ngasemuva yabona baqhathekile ngiphala. Until one day atshele enye imedinyana yakhe umakhwapheni ukuthi emani wena bongayanga esipaneni wena udlulile ngemoto kahle udlulile ngemoto la ayifika isitori ukuthi imoto emini inokuground strat angatholi impama ukuthi yazi awenza lento boyenze emini wena siyala imilo le Yeah. hayi lezwani ngiyenze lento bengiyenze emini hayi imoto imilo le siyochecka ke imedi yakhe enkulu asibuya isinyakwazi udrive sekwazi ukushintsha 1 2 3 4 ene nasikhathi ngihamba i-big 6 extra large engine hayi pho siye ke sibuye hayi thola ukuthi hayi nene sekahamba nge-30 scope i-automatic yeso sengiyabona bona so it happened ukuthi apha edladla abantu bokuqala eProtea North apha edladla la akusenagari phambili so already ngalezansi la ngikhula khona kunamashop ayi-3 engamagangster bekuyidepo yamagangsters Soweto singabiza wonke manje engaba bobani ama-last digit bewaphela lapha so hey man phuma amamoto phuma ama-rape phuma manje abantu inkunzi bekuyisiphithiphithi kulamashop so nje hayi bangasi umuntu ozwana ne-violence manje la kuma-prison enkasinyana esi-10 from eoledi kulakuphila ngakhona amagabasi KPS. Ngale KPS. Ezithi entertainment. Ukhalitela inyakanyaka. Ufikile ules. That's my aunt. Ules yayenza le. Uphethe uvura, uphethe uboyiki, uphethe uJuku September, uphethe uTara Mapisi. Yela abantu laba. Ukhalitela. Maye kunale move le yana siyibukelayo lapha yana. Bathi Michael Knight. Michael Knight njalo ngikhumbula le moto lebeyifufa lapha khuluma kid come on ukid ke makalo kenza lento zakhe TV ayo lesiletha live lento le siyayibona ayengala entertainment akubulawa abantu ngala kwenza ngale so ay ngiyabaleka ngayi already akuyobloma ngala ngama crazy so amithi ngiyacaba drive mana sase imotla uthola ukuthi manje hey ngale ka kid ay liyavela le 535 nyabezwa laphana bathi 535 angazi igusheshe hey wazathi sonifundisa sonifaka esikolweni asifani lezi isandla semfele lento first down 535 MI 535I isandla semfele bathi isandla semfele ngoba you one down yiko bathi isandla semfele one uphansi u5 ayekho phezulu phansi yayizwa lento uthi u5 simazi so lo phansi eqhumela into lapha emuva lithi mali vele 35 liyashanela la ema pavement athi liyathimula maliza ngathi thief ngathi file fanele amakhenika kanti ziyadu ishawa lesima mfana kada bathi Leslie singasambizi nanesibongo ngoba usaphile kodwa naye la yakhona ngiyathemba ukuthi asimkhulume kahle hayi futhi uzokutshela ukuthi uphethe ori hayi mina ngiyamtshela ugeneral namanje ngayibona lapha vele buzathi ori manje ngikhuluma lo lesikhulu hayi mama ubhuti baningi namanje laphana bayisimoto ekhawashi abamazi bayisa nje ekhawashi bathi ungasebejampiselwa yini ukuthi hey lapha ebhazaphaza ekhawashi indabi lapha so wena you were driven by the love of the car ngiyayithanda i-honesty yakho abanye angithi usithi no we from poor families we besilwa nabelungu amabhona athathile siyaripossessa so yabona today I'm finding a different purpose of someone who has committed a crime in terms of when you have love for the car icon so abafana babhaya nokubona ibhotsotso abakwazi ukuyidifferentiate angeke futhi baphinde yini difference between ibhotsotso ne-325 IS
njengoba ngisabatshela isandla semfene first down. Yeah. If MI 50 ino M Yeah. obovu no ayo blue la iqaleni. Yeah. Bese ithi 535 ithi I. Yeah. Iyakubuza. Yeah. Ithi MI 535 I na iyakubuza. Yeah. First down iyakubuza. Ungabe ngiyili 35 na. Yeah. Bese uyasuka. Uthola ivo 2. Yeah. Hayi shadow line. Yeah. Kushmakash. Nani difference engifuna. Kushmakash. Ivo 2. Kune evolution 4 ne evolution 2. 1992. Yeah. Awusuka madoda. Yeah. Njengoba ngibatshela ngithi uBerry White ngalelo langa wayeqeda ukuthatha ipractice wathi preach wayibeka emashelfini. Yeah. Ngalelo langa ngimhlisa ngempama umunye wabo. Yeah. Ngoba mhlophe. Yeah. Hayi! Yeah. Suka madoda. Yeah. Kwangathenzelwe mina. Yeah. Yazi ngithemba ngena zange ngichief destura zange ngenzela ukuthi yazi ngithemba ngihlala nje. Yeah. Ngayizwa lalela. Mawakagibela iBM akwakeze umnandi weBMW. Yeah. Mawagibela iIS. Yeah. Amagibela wonke ama M6 ama lalela la. Ngiyakubuya. And manje bayithengisa ngoma meter cup la. Hey! Kuchaza ukuthini? Hey, awafuni ngayo la. Kuchaza ukuthini lokho? Hey. Yabona yaphithizela amaningi futhi. Yeah. Hayi suka udala. Yeah. So, tell me, okay, manje ke, what is your plan or what do you do for a living like right now since uphumile Tanya? Yabona ngithema ngiphuma eDanyana ngigelezile. Yeah. Ngi-horticulturist. Okay. Level 2 horticulture. What's that? Horticulture is the science and propagation of plants in the landscape area. Yeah. Ngalesi sigaba sikaJohn. Mina ngithi a straight 25 ayiphotsotsho themba namahomusha. Ispani nange awusitholanga agriculturalist the way you explain ngakhona your profession. And then ngapha ma-NGO masongena amasenti nange izinto seziyatshentsha awusa-understand ukuthi kwenzakalani. So what happened after that? Obviously, our supporting system grant. Besides finance, emotionally, spiritually, your well-being. Abantu abasakhathaleli phela manje awusaselwe umuntu ophatha iraba. Yeah. Yabona awusaselwe umuntu ogcoka amajabajaba. Yeah. And all that khona into enjengokuthi masosilapha eDanyana siyaspina nenyunyane sizibekayo. Elale nyuku lezi siphelile. Yeah. Ngoba lezinye futhi besizikhipha sosidanyana ngoba bongaplena ngala ma 2 center sethi. Yeah. Uyazazi nawo ubrabani bani ngoba nami ngiphume evaleni. Ngaphuma ngazi ukuthi hayi mangifika ngaphandle ngiyothola MaOrange ngithola ubani. Yeah. Ziyato. Hayi mangiphuma ngithola injami seyine business. Yeah. Nenye injami seyine business. Hey, abasasibhayisikele. Abasasibhayisikele ngathi sebahlala neemail yabo ngathi sebagcoka amazaza every day abasafuna ukuboniwa emehlweni. Ngathi namaje singaphazamisa abafethu. Ithi ngidlalele. Yeah. Engahuzuka. It's a man's pride. Ngathi ngizama le NGO, ngathi ngizama le horticulture, ngathi ngena hapa, ngathi ngifuna isipani kubafethu hayi next. Aya relapse. Yeah. So manje how do you survive? Yabona ifamily one mina ngiqoqile. Allah Akbar. Subhanallah. Shadwana ilala Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yeah. Ngiyazaza sekonani, yazi ngeke ngashizila ninyathi esansithi ngiyakhohlwa. Naye beshayela esicoko. Ike ngishayela ezinye ithakazelo ze535 bangibhala iplay ethi MaOrange leza uzazi. Ngiyazi abantu be-special diet lela. Yeah. Abadla halal. Yeah, halal. Ya no ngiphethe. Yeah. Nami ngeke ngangena ngisemodapi ngadla special diet kancane baqeda ukumphula umoya. Yeah. Kusho ukuthi ngafoma no actually I was a soccer player in prison and then I experienced ama challenges east and west ngoba mina ngiphuma la north. Yeah. Not in Johannesburg and ngise Israel. So kwathola ukuthi ngiyabangiswa ngoba angikhulumi le language abayikhulumayo ngaphakathi. Yeah. So I'm attending to their terms and conditions of the prison gangsterism protocol. Yes. So I'm sabotaged. I join a Muslim. So Muslim, Maragat with my passion isala ku art. Yeah. Draft, Sun City, I experienced the same thing, but I found which life gate a struggle. Yeah, you already inside and outside. Yeah, inside and outside. Yeah, it's a struggle.
So when I saw you, Lesma Ada, send me your clip. Ne? Lesma Ada. Yeah. But ore. Ngifuna ukuletha le out kuwe. So I won't say no to Lesma Ada. You know why? Lesma Ada ngasikhatha serve sentence yakhe in local prison. Yimi bengimsupporta no Lesma Ada the late we-Alaska. Yeah. Lesma Ada, the original, the 535, the KPS. He was an activist in prison. Yeah. He arrange ama-activity. Function. Yeah, soccer, what, yasibiza, siyocula, laphana soshaya isipantula. And then, mina naye, we became brothers. Ngikhumbula ngama-weekend visit bekalandwa yimi. Ngimlala laphana eLokopo, ngiza naye la e-Alex. Saye 15, afuna ukuyobona ulinda lapha ka-Chicks, samise ejari. Hayi man, a good fellow. Thanda nabantwana abancane futhi manje nama-dimples. And manje mina ngikhule kunale passion yokuthi wathi umuntu angaduma bathi kunosibanibani wenzani ngifuna ukumazi lo muntu ukuthi yini engena encondweni yakhe ukuze ayize le nto le. Ngathi nami benginesense ukuthi ngizohamba lapho kulawo manyathelo because I was a needy child. So I felt like a victim of the circumstance. So I knew ukuthi I will be in prison. I knew ukuthi I'll be one of the gangsters. Because ithe mangilandela ama-profile wabo, abantu abakhula njengami, abantwana ababogogo, abantwana abasideline-iwe, abantwana, you know, abangaba-azange baba nama-father figure. So Lesma Ada ngiyamrespecta. So and ngiyamhalalisela for his success. Ngiyazi ukuthi unekhawashi aphuma uLesma Ada ngaba happy because when I started the movement from Modapi to Sun City, this is what I've expected. Now I'm very proud of you. I'm very proud of you to be strong and take this giant step. You know, I want to transform. I rebel against crime. Now I'm transforming to become a better person in the future. What makes you to visit the podcasts and the schools? Why uyegela yini oyicabangile ukuthi es utra i-out yase Orlando ekhule phansi kwabo Lesma Ada abudi up abo banibani? Why do you care? Yazi into engiyibonayo okokuqala nomntana omfana na 23. Yeah. Very handsome boy. Odlula netime lakhe. Yeah. Use college manje wenza IT program. Yeah. So I'm blessed ukuthi ngibe nomntana ongazange athathe inyathelo zami. Yeah. And mangibheka umphakathi at large, ayisizwe somuntu omnyama siyalimala. Yeah, abantwana bethu abakhulu. Yeah, abakhulu and obuningi babo mangibheka basala nezindlu zasemakubo. Mara ngibona lezindlu zizodliwa. Yeah. Because of now. Yeah. Zodliwa ama-Pakistan. Bangena ngey'phaza shop. Ngoba ama-breadwinner asejele. Abanye base-British. Abanye badonsa amatroli. Ugogo bamnika impuphu, bamnika ama-tin staff. Baqale basebenzela egarage. Automatically sekazobabholota imali equalifya ukuthi bathathe indlu yonke. Akithi awukho. Uyayibona leyo nto leyo. So, ngithema ngiyabheka ngithema nazo mfethu. Esithaba salima, especially ekhase ngikhulela kule Orlando. Yeah. Yabona Orlando akukhondoni crime. Yeah. But isikhula kuneyiphandayo. Yeah, ifana ne-Alexander. Yeah, nathi saba yiphandayo. Yeah. Mara after thina mangithi ngiyabheka. Yo, angithi ngimabube neyiphandana, mara ngiphanda kuyendleleni ngoba nokuvuka uyosebenza ukuphanda. Yeah. Mara abayi kospana badonsa amatrol ama-dustbin kuyabhenywa. Mangirapsile ngikawuzile nabo mara mangiyabheka yo. Hell on earth. Yeah, la hayi. Isihogo sisemhlabeni. Asikho eBhayibhelini. Sikhona la. Noma ngithi hayi angeke. Yeah. Awuthi umuntu azame ngenye indlela. Yeah. Ukuthi kudala le ndlela ngifuna ukuyizama. Ngisho ngithi nami mangiphuma. Kwenjiwo mangilo ngimotivate. Bekhuluma lona le verse ukuthi yafethu. Yeah.
ungafa ungena edisection ungena ngesecond mfana nje ubuyiclever kanje wena basakuvala ngengubo asikhulume khona isystem engifuna sikhulume ngayo eyethu yabodaki loyalty. Is there loyalty, honesty and love amongst us as brothers? Mina ngithi as 325 ayiphotsozo themba namahomusha. Yabona mina mangiphumejele ngifesa ama-difficult amaningi ukuthi ngingasizakala ukuthi ngithole umsebenzi vele ngiphume nginomqondo ukuthi ngiyashintsha kodwa ngikhona ukushintsha ngokuthi mangithi ngiyashintsha khona into ezingibuyisela emuva ngirelapse ngibheme ngibuye ngithi kodwa ke kwaba ne-family njengoba ningibona ngigqoka itopi le asiye yokutsotsi ukuthi ngibambe inkunzo itopi it's a reminder yokuthi mina ngubani mina Muslim before and after so ngizama ukuthi ifamily eyangixoxa mina i-Islam kula abantu abaye bangibonisa khona uthando ngiyangaba nenhlanhla kwakhiwa imasjid lapha la ngihlala ngakhona bathi idawat Islam phase and Abu Atar so lapho kunabafethu abanye ababuye zola ombulelo oTalipo Hakim Abdul Malik abaya baba there for me ba understand ukuthi la uthi phume tanyana elebola baphume tanyana yabona so financially physically baye bang adjusta bengithola ukudla lapha emasjid bengithola impahla emasjid bengithola inyuke emasjid bebezama ukuthi ngilongiwa ngivuka bangithintithe bangilande ngebhasi lasemasjid kunento ekuthiwa amakafila amakafila sikhona ukusuka la hlande seDurban on Friday so kuya Sunday and lapha eDurban sihambisa izwi siyozivalela siyothandaza hayi ukuthi siyojola or anything so amakafila sibuye uthothi ngihlala ngi-engage kumasjid then Ramadan lesiphuma kuyo abaningi bayazi lesivalele 30 days phakathi kwemasjid ngingaphumi ngidla phakathi shuthi ngizivalele so ngiyacabanga ukuthi iphendulekile icelo zami but the most important family itawuthi Islam baye bangibonisa uthando up until now that's why ngiyifakile le topi ngizala kuma-orange nje kanje ngizoyenza i-podcast ngisuke emthandazweni ngisuka la manje ngizofika isikhathi sisavo ngiyothandaza besiyolala so umthandazo asubekeni phambili okulandelayo abazali mamela badlulile kule nto lezi mabathi laleli yabona so ungaboni ngathi abazali bakho balahlile ngathi abobhari yabona lezi mhlophe sebaqothoza zibuza ukuthi ni-20 nikhulele ekhishini elincane kanjani and bangasipani mali babakhona ukunipha ukudla every day so lezo zinto lezo mamele abangani nalaba abapetayo abanegative babekele eceleni wena bheka ukuthi ufunani empilweni ungafuni ukufana notra uye ejele mawuceda uzobuza uzohlala ku-podcast kokunye ngeke ungene ejele uzothi ungena ngeke usaphuma ngoba umnyango oyi-1 ungena ukho ukuphuma yaqhuma le nto so mfoka baba how do you feel about me? What do you think about me? I'm very proud ukuthi khona manje ngi-invitile la ngivakashele sila ku-podcast mangibheka umuntu ofana nawe mina not before ngifika ngisakubhekelele distance ngakacabanga futhi nokuthi ngizokubonela eduze kanje ngibambe ngezandla kanje hayi ungenze proud mina butwana because of uhambele ndlela le engihambile yokungena laphayana ku-uniform of shame then waphuma you reformed you changed and you changed impilo zabanye abantu abanjengami njengoba ngihleli la mina ngispire abantu abafana nawe before abanye because of wena ubuye uvele la ema-TV yabo so abanye asibaboni siyazi ukuthi ubani bani ukhona ushintshile wena besikubona everyday TV mina ngithi as 325 ayiphotsozo themba namahomusha ukuthi ngenza lento ngoba ngi-influence yibo ngifuna ukupleasa bona mara mangifika ejele ngithola kuyibo laba abafuna ukungibhayisisa zibuza ukuthi yenza kanjani le so yayenza ukuthi ngichange lento le ukuthi no mina angifuni ukuba yilo bhuti lo engimbona la ngoba generationally kuneyintwana ezizongena eziza ngaphansi kwami kusho ukuthi nami I must apply the same system uyayibona manje angithi nami bangikhawathi so vele ngikhawathe laba nalaba abanye kanjalo so bengifuna nje sithinte leyo subject ukuthi uhlangabezane nabantu abayingakhi elifini yakho as
udakhi abakhawathile okay abakusizile nabakhawathile yazi ukuthi wami ne sizoba honest yeah utra ay hey ngathi ngifuka amadlozi kanti ayikhona yeah ikimi lento isegazini lento ngizalwa naye ngiphiwanga nginceli la kithi thina abanye sinamavenzi oshaka nodingana yeah yazi ukuthi ngikhula ngile out enamandla hayi amandla okupha insini but there's a power in me namhlanje ngingayazi futhi ukuthi lo power ngithola kodwa ngibonga inkosi because I survived ngalo power leyo even today I still have that power futhi manje menginyawo so utra bengathwa tramala bokutrabule ngenza into ezingayenza abantu and mangiyali abantu bonke bayali mangiyali abantu bayali bengile out le mangifika wenza 21st masifika sipaka thina ngaphandle makufika utrapa ngaphandle i21st yakho beyiphuma yonke ize kutra ngathi i21st kutra estradi and mayahamba utra uhamba nayo yonke i21st futhi le power lebengiphela yabona bengicontrola boysa bengicontrola kwasane bengiqhumsa siba mara nabengadubula abantu sibamsambe sikhala nje moyeni kuyaziwa ukudala abantu bebethuka ngathi ngidubula abantu ngibulala abantu kanti hayi khona ubuhlanga bobungiphethe nje namaphoyisa mawalambile azazothatha change la hayi ukuthi bengitrela amaphoyisa yaza silambile yahlaba yangale hayi yasinika yahlala ngibaqoqa angithi ngiyazi ukuthi khona abantu ubasizile life yes khona barichi namhlanje nje khona abantu abakhuphulile nje wena bayingaka abakhuphulile akekho I want us to touch on that akekho and why it's like that ngiyazibuza namhlanje why kunjalo angithi wena ubakhuphulile abantu khona bakhabrekile kabuhlungani abakubeke on the front kabuhlungani bakwenza strike abanye bawa bakhumbula ukuthi konje nginyusele amuntu babuye kodwa ukuthi emthandazweni njalo mangithandaza ngiyayicela ukuthi inkosi ngokuthi mina ngiboni okuright nokurong ngicela wena uchelisa okurong kube uwombonelayo ngicela ungilethele abantu abaright ungisusela abarong namanje abantu bafuna ungebreak so ejele abo bana bazile bazokubhesuka manje sesiyakulo phathi ukuthi ngaphandle bengiyiqola mangizoya le belishake ijele ukuthi uyeza dala vele bathi uyangena ngemangizima uyangena khomba iminyaka abaye baze batole ngazangena bathi awungenele ipolice station ungene ngekhethu usithi sika ngicibele cibele ngoba ucibela ngithi uyayazi khona so kudala ngicibela apha thilo yazi ukuthi khona lathi khona ngisama ucibela awungene ngoba ngathi angena ke futhi mangena futhi ngeni shake awukumuntu bekangilwela ukuthi hey mabeze ngapha hayi ngoba beze ngapha bafuna ukungibhayizisa khona bebebheka ibhesuka khona bebebheka ukuthi konje nabo kokhuphuka into zawo ngoba khona kwami nje la khona nebebangangazi ebebefuna ukumazi umuntu ekudala xoxwa ngaye ejele ngaphansi so mangena wonke umuntu ngithe ngene reception mina like hey red carpet nekudala indlali so azange ngithole visit mina ejele lakini kontombazana bathi upromise na igama lakhe promise Mondi waziwa ngoSimphiwe awufuthi ukuthi ubhekile la khona ngiyabonga sis no i-first gobo sami couple of months ayongihlakaniphisa like uyongenza umuntu because igedlela lokuqala umshini wokuqala ayini nezinye izinto nje neyimokolo zasetrongeni mina bengithola imokolo ngingazazi bathi zibuya ngaphandle bathi zishiwo omunye usisi bese ntambaka make uyazi ke yakhulunywa ngamafoni akhonfirm ukuthi utholile ngiphapha ijela linatsa ngopromise uqeda ukungena uphethe ama-ara afakwe le ntombazana ngingazi kanjani so izinto zami sezanzakala so angitholanga ukushizila kabuhlungu because at an early age ngingathola ispan so kugoba Muslim and at an early age ngathola ispan lemofisini emakhulu lephambili so a case management committee uyayibona le office leli control ijele at large ebathi CMC hayi ngathola ukuthi ngisebenza parole board ngisebenza
ku-head of prison ngisebenza CMC Yeah. so kwenzeka into eyiningi la ma-ofisi wonke umuntu ufuna upromise ngapha nangapha wonke umuntu ufuna ukupromise imali ngiyabizwa mina ngiyanikezwa Mangathi ngikubuze-ke, did you benefited from crime? I didn't benefit from crime i-crime ngeke uze ubenefite ngicela ubacocela nje into encane uyabona i-crime uma uyenza uhlumeza umphakathi uhlukumeza lo muntu omthathela imoto or omthuntshela imoto ayijulukile iminyaka ayisebenzele or uqekezele endlu le yakhe ayisebenzele wathenga izinto ezinhle iminyaka ayisebenzele ayijulukele uyamthathela we ucabanga ukuthi le nyembezi ziyaphi 1 2 yabona mangabhadali wena for izenzo zakho ungacabanga ukuthi usurvivile noma ungaba namadamu story binamateksi ayi-100 ngecrime ithi sikutshela into ongayazi uzobhadala abantwana bakho or abantwana babantwana bakho or abantwana babantwana babantwana bakho for izenzo zakho ungacabanga ukuthi usurvivile ngoba namhlanje uhlala kudamu story dala ukokoti imoto ozithenga kubutsotsi nini lalela khona uzobhadala egazini lakho kuma-descendants wakho or kubantwana bakho nabantwana babantwana bakho khona uzobhadala izono zakho so crime does not pay. Does not pay. It may look like I'm achieving. You don't achieve a crime. Yeah. What's the check? Yeah. Sibaningi dala siyabazi nathi sibuya lapho nabanye sibonile ku-plus banibani khona bazobhadala akuna yonke into inebhadala yonke into ine-payback bathi uvunda lokho kutshalile lalela lo mphethe undlalo uwe kuzolala wena kuyolala wena hey haye so the top I no ngibhekile la clip le haye yazi khona la bengibhekile yazi maybe ngibheka qho bangathi ngikhiyekile ngipress ifoni ngithi athi ngibone lo ngiya kule clip khona la ukhuluma nge-325 IS khona la uthi Nkosi yami ngeke ubuye awubethi ngiyabona out first time ngibhekile hle ligijimayo ngithi nayi calling yami hey ngifile yibosa madoda hey nawo hey la last day no manchu yabo ngithi kusho ukuthi vele umuntu vele ibhangayi sho ngabe ngingayithindanga icrime kahle umuntu bekayofele nje so sizofika lapho why you wearing orange wearing this orange angithi yinhle yes it's my brand kwamanje AK3 mawufuna uzosithola leskipi kepisi sport uzosithola yonke inyaka nangekhalo oyifunayo uzoyithola wena ufuna nge-white nge-blue or nge-orange uzoyithola mara ngicela ukutshela something this is a uniform of shame so mangiyigqoka kanje ngivela ngako kuma-podcast kanje ngizama ukubonisa abanye ngisilile isambatho ngiyakuthola samahloni nginamahloni mangigqoke lento kodwa ngizama ukubonisa abanye ukuthi ungafani nami ungagqoki lento look at the brightness yakhona you can imagine mayigqoke lapha esitradini phakathi kwabantu wena different kanti ngaphakathi kumnyama yabona so angiyigqoka esitradini futhi nokuzwa kahle ngiyigqoka mhlawumbe masengena la ku-podcast ngizorepresente ngizoyikhipha ngiyayikhipha ngoba nginamahloni ngoba wonke umuntu mangivela hey yabona so irepresent ijele ijele indawo emnyama abaningi ababuyanga abanye bangenile baphume bawest abanye bangenile hey batraumatize abanye bangena bagula ngekhaya abanye ngoba ziyaduma njengoba ngithi lizokushaya ibonda lizokushaya ngendlela eningi mentally physically lizokutraumatize lizokwenza into eyiningi so psychologically how does prison affect psychologically psychologically ukuvalelwa nje enye into yazi inja inja everyday iyacava ngo-9 yabona anoma izoyigobhele iyafika ukuthi manayi la but ke manje ayikhithi ebuhlungu njengokuthi abanye abantwana baphuma esikolweni wena kumele ulala abantwana baphuma esikolweni wena uyalala and then ngapha imibhedi 44 eselini 24 phansi 24 phezulu
amahang ngapha phathi selishona le toilet shower ni 110 omunye ubulele omunye urapile omunye ubona ipoke ebusuku omunye uyamemeza omunye inyakanya omunye uvukelwe umoya omunye isangoma uyabalapha khona la omunye nange toilet bayamrape inyakanyaka ngapha i-meeting kumele limisele for 4 hours simamelele nodoti omunye uyashona khona la uvaliwe omunye washona. You can imagine le ngubo abakunika yona. Leso sikhathi bathi umuntu oshonayo akabona mara nangu kuvaliwe nangu umuntu uyashona lese kushona wena ke ukukwa ubani bathi awumelanga ukukiwe. Then sibuza ukuthi before wena asijengejele njenge Sun City lakhiwa 1982 kushona abantu abayengaki before kuzongena wena and ulala kuwo lo mbhedo loyo wala lo mbhedo loyo lo ngubo leyo iloku hayi nje. So you can imagine. That is why elilanga ngizoxoxa umhlolo ngithi ngathi sengiphumile ngingaphandle ngahlangana nomuntu wathi wena awukaphuma ejele ngathi uthina ngakaphandle wathi wathi wena usasengaphandle mangubheka ngibona ama-orange ngathi ama-orange wathi wathi akufike kwami mangifika kwakhe wangibuza ukuthi ubani uJabu ngahlala ngathi angaze ngibe nomngane uJabu nasilalela ngathi hayi manje uJabu enyawo benginayijele wathi nazo ngisho bona ukuthi esasengaphakathi wathi notayenza kanje ufaste wenze kanje hayi ngayenza lezo zinto ngafasta ngashisa ngithe mangibuya kuye wathi ubani uzanele ngathi uzanele lichela wathi ayisongaphandle ke manje hayi sowahlikile ama-orange so ngichaza ukuthi kuneyithunzi ophuma nazo yini abanye abantu bathi bayageza abanye abantu benza khona lelithama leli-director the late Mr. Bongani Linda a playwright that is from Orlando but originally come from Alexander so angithi yazi Orlando izanwa Alexander yes find the middle less deep proof so bekathanda ukuthi athi once you enter prison shadows will never removed from your shoulders. Yes, will never be removed. Will always be with you. I'll explain the statement ukuthi bekachaza ukuthini athi isithunzi sejele should once you enter prison it's forever. It's forever. Prison shadows will never be removed from your shoulders. He's a playwright and he was very great like William Shakespeare. Uye owangispota uye ngahlangana naye firstly mangena ku entertainment industry in prison. Njengoba sisho sithi ufana noma umuntu ubulala umuntu kunalento bathi kumele uyogeza isithunzi because uma ungageza isithunzi lento ihlala nawe so ngathi ungabulala omunye so bathi ke ijele uma ungaligezanga nakanjani uzobuyela kulo. Do you believe ungabuyela ejele ungatshontshanga? Bathi cala livula igubo lingene. Do you believe ungazithola ejele ungaspinanga? Bathi cala livula igubo lingene. Isizulu leso. Ushuthi impilo ithatha semsamo imbeke eminyaka ithatha semnyaka imbeke emsamo. Ulala kumnyama uvuke ekhaya. Engingakusho leyithunzi eziningi ezishonele lapha labantu abaningi abagwazwele lapha bafa ngoba mawufa manje ungacabanga ukuthi kufana lala ngaphandle kuzongena manje ukugaba nomshara zokuthatha ngehlahla bazothatha isithunzi indaba yakusasa lapho babashifaka i-sunlight ziyaduma nakhona uma ufonela namhlanje isiduku lesothatha kusasa nilele nazo leyithunzi lezi yizo ezikhalayo ukuthi lesigwaziwe wena awugwazwa yini uyangena uyaphuma so zaba nawe so bazi nawe la ngaphandle lokhu uyazula zikufuna ekhaya lo moya uyavunguzela zifunwe nawe ekhaya zahlala zaba nawe uhlala uzungezwa ejele uhlala lokhu 2 minutes nabantu necala balazanga abantu nokubiswa nje abogato wenza kanje danki efanga imirti danki uthi hayi bathi khali spam ngalo usakhuluma nokukhuluma ukhuluma ujele police station ujele police station kanti yizo sikufuna yizo leyithunzi eyisa and zibhaya kusho ukuthi ijele nje originally akumelanga uye khona nje ungacabangi nokucabanga
Mara imali sinyangeni sikhipha imali sihambe sigeze mos. Yeah, So ekhona hayi. or basishashaya abanye basigezisa wrong. Yazi mina ngicabanga ukuthi lento imentality. Mentality ne? Yeah, mangithi ngiyacabanga kahle ayiniwa. Okay, like right now, probably maybe you get an invite, but was a jealous of Kulman Machita. Like me, I do. Yes. Since I'm 23 years free. So, Nambiama Jelega cool. Mukhala could invite Namaji corner and yes, Yeah, uyangena fu. yeah, but about you seem to Moga Puma Melamu Yate. Yeah. But in the philosophy, I mean, no. I'm not going to tell them what to tell. Ejelem Zoguela Mobamkani. Let the mentality. The mentality is over umkali. Kono muntu ngene tshela matshontsha to party. Hayi. Konalola. Yeah. Khona into nyane kufanele nje ngaphandle kokenyangeni. Yeah. La ejardini khona lama Yeah. bathi into lezinyane ezihlaba ukugeza nje. Hayi, moya enyangeni bathi ugeza kahle, bathi akusukugeza. Bathi asugeza nami ngiyatshela lo. Bathi mele emfuleni kwenziwe izinto eziheavy. Silahla imbuzi kwenza. Nakho kwenziweni. Bala masimawo ithela zangu silahla imbuzi. Imangaza lapha. Okay ke bese bathi abanye bathi idlozi. Why amadlozi wethu asifune ejele? Hawu. Bathi ledlozi mara ledlozi likufune ejele. Ejele kanjani? Idlozi elinjani Ejele. Why ningakufuni eRamseg? Hawu. Or ehotel? Orele pasoni. Nikufuna ejele. Nikufuna uboshiwe lezo. Hayi suka. Imentality. Ledlozi angithi maybe abantu bakini. Kanti abantu bakini bakufisela ububi na. Elele bladlozi leli. Hey. Angithi khona lezinto zokuthwasa bathi uthwasa lona ledlozi but yakhumbula nje ukuthi boboshiwe but yeah awufuni ukuthwasa manje uzohlala likufaka ejele. Kanti why ningakulethi ukuthi uthwase? Why ningayenza ukuthi ube rich ukuthwase ube mnandi? Why nifuna eganyana? Nami ngiyamangaza. Mntaka baba we've spoken so much. Mina ngithi S325 ayiphotsotsho themba namahomusha. Nawe uselwe wenzani efamilini yakho? Or nawe ugcwalisela nje isibalo. Uyazalwa in a family bese uyadlula ushiya inkinga the next genetically umfana wakho lona 23 years ahambe the same kuzame omunye futhi kanjalo. It's a generational curse. We need to cut this chain of generational curse and break the chain, a generational wealth. Amagama wami engivala i-podcast ngawo lawo. Futhi nje mangihlala ngibheka ngabona ukuthi into ezokuthi ngichange ngibe yilo muntu ohuye. Angizange ngafuna kwazi ukuthi kwazalwa abantu ngithi wenzani wena ngiphuma eAlexandra or e-one roomini ngizalwe family enganamoto or engana TV or engana luxury ayifuni mina leyo. Mina nazi into engizozifuna emhlabeni engizozenza engizoshiya kithi. Abalandela mina abathathe this baiting and run this relay and extend the wealth of the family. Then by so doing, we are overcoming this epidemic of a generational curse. Bethu baphume emajele abo babomkhulu bethu baphume emajele. Angeke sonke siyifamily sonke genetically sambijele sonke sonke. Someone kumele nje aphambanisa amankomishi. Akula flop ufuna namanje izawudinga hey yes awazagibela 535 MI 535 ayibuza umbuzo awazozumna ngeBMW futhi IS lento leni yahamba asinto yokuspiniswa into yokuhlala endleleni uzimamele ikumassage ikuthatha inkingi izibekeleni ayi hey phuma phezulu ngoba iyacabanga I decide inengqondo yeah. Mina ngithi S325 ayiphotsotsho themba namahomusha as banana dashboard manual executive boosting and bousting Bob Marley and the Wailers baby making weather a black man wish yeah ghetto professor keep you